nula pak mhór de chloich ráin a ha far áth hír sireach ár, leis an ghanar cdig eilesaid. Ha bin an crín na cdige, córas míle agus ciad troi is ciú na mara. Fad bblianachin war it Jan na clochan crolaí a bear an Alba de chloich cdig eilesaid. An dai Solus an sa bhfuil da ichid sa céir troi i gárte. Ha na hea is orchas de bhol an sa bhfuil deichid ichid achgada sa nera yes. Cha I hógal an an ochciad dia cithfichid sa sia, an jade da gúne ac an rosaichen agus marichin a bhí strí son tai Solus. sé Thomas Stevenson agus mach gyfrahad Davy Elaine Stevenson a chhrúig tai Solus chdig eilesaid. Ba an brad a bog ag Davy, Charlach, na ág fartiche sa company íldadalach. Léach slia idir arca vis sealtain, in Gillan leis an ghanar in Gillan Buan. 3 míle a gach agus 2 míle a liad. Ba chin ciad go léib bliana va me chéad chiad neach a fudach an san Gillan Buan, ach an dú chan jelámach dáldrach big. Sam de uras náisinta na Alba hai. Ha an Gillan a talag luchcoid na nian nan trétan. Ha séite is cútiste na slíon sùil ian is cútrimich as an dúil, agus chunig is cór a 3 chiad seorsa ian an seo. Cha an dai Solus I ghealaag le Davy agus Charlach Stevenson, Trynneag héin glosatacha an an nu ciad diag céad fichid sa hoch, nó da hugad das an lens avasteach, so chudig system úr te Hollis halogen agus scahanyan na máte. Id gach dúbhíon Gillan Buan, ha slíon mara a vis na tankar in na gal, sit a fallaf sa tían a inat an óla móra arca vis sealtain. Nód a rinneag an tai Solus hín glosatach, húca go fallaf an gel dútach, is chudig sé electric emitter na háte. Ha céad fichid sa cúig troich I gárte an túr an tai Hollis, ag ceannatis in Gillan Buan. Channeal gel in achgas in Gillan ann, mar sin ha Solus a rui le cínata diesel. Han gwar seo mar chuinechan iad an lá háisich an Solus a gubad sonna chiad dúad. Ben Solus a ceanna tís an Gillan Buan an ferma dhéidig an Alba san rá gléadadan. Hannig siad ula go críich sa bhart an an nuiciad diag céad fichid sa hoch. 3 míle fallaf ag ceann eile in Gillan, fer a bhfuil cdig an casa, ha Solus cheanna tua in Gillan Buan. Háisich an Solus seo gubad an an nachciad diag céad fichid sa gá dhéag, an nu bhliana is an Hollis me dhéas, ach sé Solus ísealatha seo id cdig art. Hier an dá Hollis mu 1 míle fallaf. Nan rocomas láhairt ag in Gillan, sim a scéal I dhíisige, or a echtaí is lé aice. An an cóid ciad diag céad fichid sa hoch, nó a cha an rá tréad a chudid an marda na Spáinte, cha an long coci el Gran Griffon fua far an Gillan Buan. Hua marí chiad mariche is saitead comrich van na helanich, tá liche tiú id an síalagach san Gillan Buan. Hugíteal an geramalteach iwnsi is dá Hollis in Gillan tras an dar na cocach. Hug Luftwaffe Hitler ruig in na hurid se hain Solus I chinna tua, a chat a guling cinniu na guling in dá station san Gillan Vic imalach seo. Or híad ha túr áirichte, an tanalach agus draien genneich sireach op a rein. An dai Solus edd ceann ráitid,
Gatua het ceann Patrick. Seo fertin an tóglaigh na banasaiche a thug Taighean Stevenson. Tuairte bhdic iad a ghéaltraige is bheith seán na hia iad beann críonte chloch iráin a sireach op a réin. Stéiche an Solus an seo an nach ciad diag céad fichiid a cóig diag, tá sia fichiid troich is ciún scéad leis an gcanar de Ratri Briggs. Thug é fichiid bliana de hot agus de hacrach leis an rialtas, mas dúad a céad an dé Solus a thugáil, ach dhéimte rúta gin i dheanú man a Ratri Briggs. Seo briadan a líchtid is scríomh Captain Mara chun an Alba. San aniu a hitú seacha de chearn chunartach seo, gan bata a chod gin aichcin an crochu leis an scéad. An déag an Alba agus luch se le bhatachin an rialtas a hárachu le Taighean, eile agus thuga seachad a 8,000 nocht a bheith dhí san an Taighean-Sholais a thugáil. Tá taighean an gléada céadanach slacht van drai, nod a bheits muid trai an, jef duine cáiseach go dúmsaí an Taighean-Sholais. An an 9,000 trí fichiid a 7,000 chud is stad in na hensinan a bheits an jaamar van Solus, rachan an Solus a riile cuach an jalain fu sin amach. Ba céblichin an jalain a dul fo grún na mara gan Taighean-Sholais. An gúil arcach, an gúil tána far an bís rúan a chuin siar a caineach rúan a chuine tua. Mar thora gad a seo, hafúd an seo chu cúnartach, scho bás for fiús tá an náteas an eile san brain Alba. I tufa dés a chúil, míle na gáh ó áithir galamh ha eilein hrámaid. San van deall chan an blochnach a ha tían tá cíalachach in déalain an san drú. As na líchitan gennichiid a bhlín, bar a bechcha chuad campa fhísanach a stíocha an seo, alcatras na géaltach. Chud bort léasach í na géaltach gus na néalain an taichta sin nimmert, a chai ofagedan a fhísan in nuig, chateach é dúirt. Tá uiscach na chúil arcaich id imime bás öfracha agus id imime saoach a lucaich. Getrich hiel wand dhiste het choddiken, fuchtiken, njau an de gjanen or hier hrámaid. Lasig Taighean-Sholais hrámaid an an 8,000 céad fichiid a 7,000. Tá na hiswad cdic ag 4 cheanna tua néalain. An an 9,000 trí fichiid a hún chais hrámaid a chláirigh mar station cdice sú go ghé teoldachin an gléadad. An an 9,000 trí fichiid a 10,000 chud a cuach an déalain gan Taighean-Sholais is chais solas úr halagan a chud an náte an Taighean-Sholais. An an 9,000 céad fichiid a 7,000 chai an Solus i dheanú haon glósatach agus gach na cléadadan. Cóig míle diag an iar is na hilainn siar, hana seach eileinn bána leis an ghanar na seach sealagadan, njó na hilainn flánach. Acha rud an seo a hana bheann córaí chun an láidú. Chai an drúd gléad a chaall, cha dúd is díomhad. San san dúlach 9,000 a hacha é, me bhlianna bh háiseach an Solus a thug Taighean Stevenson san néalainn a páirte gópad. Pat déich lá zuige chará lías bh chai Solus na néalainn flánach. No de haal an bata fiali hesperus eith an láin jé nolig an an 9,000 char os gial id an drú gléadad. No de chai an gléadad córach a tíð, chunna gec a rá, in géta agus na torsan na mui gláiste, an gloch go stad, nach rotséine id a lasig, agus id a húla horsgan na seamarchin catil, chunna gec ron na lepan an fallo. Ha vís ac in gebraach jé jédig an drú gléadad, stoch a géan rútas costache, gan rád a gopad id a hia van Taighean-Sholais, gan danig teil nora a filmse is gan deach an bag.
Oan den hier tuin go artig kiet truich het klattichen a chuin sier. En jay mar a hachas va kleter an Solus gemat júmbach an jike gore a golg an a hilanjen flamach. Ach va kleter an san station shaw go nui kiet juk trifichit a hun juk, nod a rinnig féin glosatach he. Tuf sér eile an leis, a háisiúnig dus an míle bh stearnavag a mach an chuil cí. Gan je lecht talú cús, bicinn je halló áitich agus púlháinach idir ceann an jumpain agus stearnavag. Ha cruúchtal an rua háas de clechig an Jones System Runrig. Se taisálas an jumpain I chiad ar a thugach san níchad a bhlín, tá a bhí rí ó nu ciad diag. Tá na hisú with bearú cthicach, tá trí fichiid san nui troi a gáirte. Hier solas an jumpain 5,000 fichiid bhuaie. Garón rialtas idir dearnach, eddig a thorseachad ar son an thola seo húgal. Ban jen Alba a vís rí greis mhór ach va bort na malart a siar júltach. Ach an nach ciad diag trí fichiid san nui diag, an diag an commission rial a hánig is clúdach suachu in dluag a tú siar na gealtach, ach a féimte taisálas a húgal. Jael an rialtas agus thuca kit gan fráiseacht a gola d'irt. Cha an Solus agus na tain ceiltidis I jalag le Taighean Stevenson agus a thucail le Ian Aitken at 9,000. Lasig an Solus neo haspannig an Solus mar a channig luch na dain Solus héin I de chiad lai an dúlach an an nuiciad diag. Tá Solus an jumpain in miscaniún is cutramiche an an níise gaul. Hána hésú ag beal an dlia isteach a stearnavag tí a bhela na nílan siar. Agus get nach na hélan siar a féin ar a dicheo sa haar a féin a túf sér na dúcha goán bí a dúmbacha iad na hélanin. Twa dútach ag an jumpan a bheit a rí le 3 engine an diesel. An an nuiciad diag líchid sa sia, hul a bhainrí an bhrún sa tealach agus a bhana fiún sa anna is Solus an jumpain. Hein an bhrún sa tealach a bheit 7 bliain na gúis ag an nám an dútach úr ar sonna chiad dúad. Rinneag Solus an jumpain héin glúastach an an nuiciad diag céad fichiid sa cóig. In srí anasach de dhilanyan san líne láharnach de sin canar na garab eilechin. Hat gabór leach slia idir múla agus dúdai. Na haie a trím fata in an garab eilech ha fertje hollis wicke in Alba. Se krach kvikke karanjanach has na garab eilechin. Hat cascadide vid an dúf siar agus haliad green id an dúf sér. Tá an dáte na dhéu achgar sich an gúgan níir. Ag wasach ag beal na líne farathe. Ba an dúnaran an nú baldre de fudachan seo uad ar rón sùil, an dé sin ba chdig na frísan gan na cúnantich. Ha an dú ag na hewn vara gaif pein. Cha an daisális ag Taighean Stevenson a thucalas tú sér na cthice, is roiin gúnachin an dean chastal. Chud a críochad an dúr an sa bhfuil 3 fichiid sa cóig troich a gáirt an an nuiciad diag agus a gá. Chiad an Solus 10,000 fallaf, va dúdach is túfhail na cthice. Get is a station cthice va seo díomh, chanilech ag wasach ach ma bhíle na gá bhil clatach lúdíon na néir. Vat bblianach in móra, va feadh bata a dún bara agus beric a tua a coidí féimilichin na gléadad agus an dholis.
Lwch science agus lwchcoed na nian a dol yn ŵl y yen rhawnschw nio o coed na nian. Yn diw, se cameran television a ha cwmal sŵl idd ni hawn. Schiet dynnu che ha dol ydych ddig an yn ynnad an yn berig y tŵa. Handyn y tio nish ymys gyda pliaf anasan a ha talw lwchtwrish a lodi yn nier. Hain Solus y hianw fein glwysydych an yn ei cyd gia ceith fichyd sa hoch. Se sal y sio cha eich ddig fasach agel ac na sŵladan agos o chwle i anele a hanydachig iddo chrap cdig y volcanach sio an sa fel 3 chiad agos 3 chiag troich y garch. Han sŵlada mar fri iddo chdig. Ac yw nawn, nod i anymychu yn sŵlada mar yn solan gwys a colchad yn gynneityn y cwth ffeil y fwrydd. Yn graf chichddigen ys gydyn dys yn canner haisgedd, ha 8,000 yn nier idd rwma. Get na sŵlwch dynnu, ha chich achgyd y fferen idd chdig sio, sfig na gledadyn y cwdd glasrich. Fa ymwyd ac ach dynnu ga hen, agos ymwyd far y gwbydd mae'r part dys yn canner lws na cdigga. Chosyn na gledadyn clw nod noch at ys program cochgydach edyn television. Hosich Solus haisgedd y gwbydd an yn ei cyddiag ag y ceir. Che Taighean-Sholais is blia a rein Davy A. Stevenson. Tuur gal an sa vil sia fichit sa hoch troich y gartje. Se company tok eiles an albain, di agus ai mach gwyl a hokendalas warach gemat diachanach, schoske koik diak miele nacht. Sam wat Chance Brothers sich an hygne lensichen, schosket 8 kiet agus nochte dichit. Im ysgeidir tu siar na Alba, ha haisgedd biol ar oen. Rydyn yw Solus haisgedd fe'n glwysydach an yn ei cyd diag geith fichyd sa siach diag, sgach na gledadyn. Han hymrych yn y fa wyd ydd yn gwmal gwcwrymach ydd yn ish y gol yn ffyr. Ha ffrasynian, chwrain agos chal haws y fos. Eilein arain an y liniach lwy. Siach gyfel moni yn arte agos talw torach isial yn marain, can I cwch Alba victish. Ydyn dyf sier arain, bala big lamlash, agos an yn bag lamlash, me le file on vala, han jelain dys yn canner yn jelain nŵf. Ag saal beinne, se vil miele troiche gartje is tuf sier in jelain, ha fer jenega hain Solus sy'n jelain nŵf. Sioch Solus yn mwy yn jelain nŵfe, y chiad tai Solus square y hwcag yn Alba, iddo jalag le Davy Stevenson. Haus gan Solus y gwbydd an yn ei cyd diag eis coig, sa 3 figyd y coig troich y gartje sy'n dŵr heen. Sal le manig budig in het Tibetnach sami leng an den dumfrisch a hanjelein nuv en ju, ta de viachke fat jich bliana.
Tain cáin an gléad is tabháldan élein, inis na náte far an faimanich agus dúnéile tína gudach agus a bheohracha. Ha ia bhí dhéan bhúda is sin bí a gcurig an debate an san John tócalach far an ró ein sin na dútiche. Berry an casa is cnic an córach ceann dunachaí. Se seo fíorchean thua na Alba. Thóisig an Solus seo cúpad an na níciad díag fichiid a céad cha dhealaig le Taighean Stevenson. Cha an dúr hain square chaneile ó art, sé díag a ddichiid troich a gáirt. Hiad an Solus 1,000 fichiid a fallaf. Van a gléadal an seo a bríon chulahád is an niúne vans na station an cnice eile san scíide. Na scíide an arcach, copin sé, sul a scid agus strámai, gus an rinneag an Solus féin glúsatach. Fa chearn seo cúnartach díobh, an sa dúlach gan an níciad díag líchiid san nui, chailech trí tunne díag with bort an drálar George Robb a operain na de chaiad na scíidan fan Taighean-Sholais. Mar a big sin dáranneach go leabhar, básig Faic skippa tísachcin nó de gabhah greim clia mór uasach. Angel and Big, the Shinkanar, Barak Virasai, Partu Virhua, to more archive. Shofferele yen a tain Solus Amasach, a Yalaich Davy Stevenson. Tour Square, if Hummer Cashtal, ha acri big Nasarche, na Shia Chiak a dichit troich. Hoshka gopad an the Nukiat Chiak, dichit a cook. San nód of arcaf for smacht na lochanach a hugel for just moor yen a tochtigin show. Fat Kate hiad bliana gavor van a heer dan lochanach a fudach san skide show. An nukiad diag a isia diag, bic an víltin chun an níir, bhil an cruiser HMS Hampshire main is chai fua. Ith bort va ceann Faic brichtanach a morar kitchener. San le an gas a setlín a bhar a Solus Virasai guvach an gadage. Var gartiste an canister an móra le helicopter. Inis haine Taighean Solus in NLB a headar le cuach gahan na gréine. Fiús an na scíad a hachafat a tuaid is an dé ha Solus go leabhar an bhain gréin san ráwag a thuirta bharichin nó dhicin cúnachtach far Barak Virasai. Sé an Solus big iriseil seo ag grua úsinis san herig an fermagéideag a Yalaich Taighean Stevenson. Cha a hoca le bbliana mas do lig a dhéag ddiach an an nuiciad diag seach diag a ddichiad.
No de bhásich Davy Stevenson an an níciad díag 8 cyddichad, han ag slicht Taighean an go ceann, ar an léit son áthíad Alba is Ilain Vanin I dheanú nap a havaltje.